Pamirsa pasangan calon paslon gubernur miwah wakil gubernur Bali nomor urut kalih Wayan Koster Inyoman Giri Praste ngangken unggul ring sejebak Bali yening saihang ring paslon nomor urut siki Made Mulyawan Arya Putu Agus Suratnyana Mulia Pas ring pemilihan gubernur Pilgub Bali warse kalih tali 24. Klaim inucap mendasar hasil real count sementara saking C1 sani keselehin tim internal. Nganutin data real count sementara saking C1 sane kasalahan tim internal Koster Giri unggul 6 dasa siki, petang dasa 4% saking paslon nomor urut siki. Keunggulan inucap kapolihang saking 6 tali sanga dasa kalih utawi ulung dasa sia, 6 dasa 5% saking 6 tali 700 sanga dasa 5 TPS ring sajebak Bali. Wayan Koster dawak buda wengine mausa nganutin real count sane kemargiang tim internal. Saking data C1 ring TPS sampun ngeranjing akeh nyane 6 tali sanga dasa kalih utawi ulung dasa sia, 6 dasa 5% saking 6 tali 700 sanga dasa 5 TPS ring sajebak Bali. Paslon Koster Giri molehang suara ayu tekalih tali 6 dasa pitu nanggu siki suara utawi 6 dasa siki, petang dasa 4%. Paslon nomor urut siki molehang suara 700 sanga dasa 5 nanggu plek kutus suara utawi 3 dasa kutus, 56%. Ya diaston data saning ranjing durung 100%, Koster narke nenten wenten pawahan persentase sane ageng rekala data sampun ngeranjing 100%. Kauningayang kabupaten sane data nyane durung ngeranjing 100% minakadi ring kabupaten Gianyar miwah Buleleng. Wiwidangan tiosan sampun tambah 100%, napi malih ring kota Denpasar, Kabupaten Tabanan miwah Jembrana sampun 100%. Koster maosang yening suara ring Kabupaten Klungkung Manado suara sane nyokong pikolehan suara pinih ageng. Santukan wilanganipun rauh ring 7 dasa siki persen. Kauningayang Koster Giri menang ring kutus Kabupaten. Ring kota Denpasar imbang, Koster Giri poleh 50,05%, Mulia Pas poleh petang dasa sia, sanga dasa 5%. Data inucap nyinahang pabinayan tipis turikala sampun samian kawilangin minap wenten sane mawah sakawanten pabinayan nyane nenten ageng. Winata Bali Pos Nguningayang.